Orosol, Yesus no mamaba, ilodo tuwo, ikotan soy makan ama. Kau sikaw da panambarasan da imbulan hetong lubay no, manahakag pangiwaguhan, isa kago pagangatan dahay dat gumuli, gumirot kumadya. Tinasambayang dahay soran Tuhan Yesus. Amen. Sanong tatuang madatin insanan. Dapo ya. Pabuli lumatan nga kada po odop. Tatuang pabay na hom isa o pangunsikahan dati kumad pantamangan kinurahingan sa ninaro di tadaw do bayno to nakano ta kakagod at kapag isiso dat tatong bayno siyo to kudi na kasiwat di ko sadop papaharayahay dot kebaktian keluarga nga nakatangkus-tangkusom di kasiwat yadit di kagusa na timpo sanang magidid ay maninda suab iti tatuang bayno lah. Tatuang no pati nga iso o tuluh dat ay o kita dati tuhot katutun ko siyo ka. Isay di na kumunda siyo. Katutun ko di Melbourne Mune. Nah. Katutun ko di Tiumin la Jimun. Ilo na tuhot-tuhot kasarid ay sayrad magin tutun-tutun toko. Inoy di sa kanihab ay siyaw di kanihab nga haratambalut tawago dan tutunan ko hitihom mamano po siya iko ihilawalay itanaki ko to kompotong kabang ko din miagal po din di ko tutun ngay ako di borosan siya ay siya tutunan ko nga ay so pumati tutunan ko tidhiti kang ko nga iso nalat ya dihara katumbayaan dat ay gumu tutunan ay so po akuri po tutunan ingkah takan lagi kadaw ikuobo kada ko nga atutunan di kantod kita turos di atutunan dat ingaran nga turos nga ko basan ni gyad ingaran kadaw nga ingaran da kampung at riton nagingaran da kampung at ikuo ko piangaran kuti ka Kristopo ngaran kuti sa kira Kristopo lah nga ngaran kuno pod ikampung ikuo ka naging ngaran da ikampung at agumo katutun dohon no pangaran ng iso no iti ngaran ko painsurat da hilad kad panganalan iri hingaran da iwalay iri ngaran da ikampung haribon na nakasusuay di tanganak pala mga til po nga ako ni kay ngaran ko ay kapag idu ilang ngaran ko pero ngan panda aputay ko basan gan di tanganak ko ay napando kapag ihunong-hunong nga to kumog yung tatari nando doha napando ngaran no nam isay nga iri pangaput miagal ko miagal ko Eldo Melbourne la anuan ko ngaran to atataman giyon tatari ni tanganak nga Melbourne tut kano nga arene ngon po puta tut kadiri dompok ko basanit di ya ko nga di tanganak mo bo ngon oputay let miagal ko dela tut kangon oputay tut diri tompok nga inagit
ngaran da kampung kaubasanda tidak tutunan. Oke, jadi madati imbulayayat iso ot ngaran dot isuangga kitab it popointalang popohondom dati dot isay nang puisiad atutunan toko. Montok na podo kayo hit nakatano ditit bukot karay titi ngaran-ngaran da hiti kitab imbulayan dati ngaran di Ayub. Ukaban no po Ayub pasal 1 gisom bo 4 na podom 2 hom. Oy on no po hilat sarita dat ay pengkukuron ako di Ayub benawayaan. Saira no po oray tan Ayub. Ino po it ampay-ampay nod asaro dati itatap nod asaro dati nga o isyo hi sinumakit ka. Iri no bo ilo not sarita di Ayub karay ta sinumakit at nam iri not at tamodon ka pila di siyad ay nawayaan. Ako ni kala imbulayan ko karay ta sakit to apilalan to kanalo isyo na hit bobosot rong kaya dahil ay harot hopod da tanak di siyo na barakatan isyo tumanud na pod lapuran ni dirogonom tokom ay berkatan ako po siyan di Ayub tu manugiyay siyo intirungay kadirogon. Okay? Jadi kita kan po irogon sendiri nga magaku ni siyo dat itinapatulun-tulun dat intirungan makintirung kakinarahingan nga berhasil. Rikot nadihit ay makhluk surgawi itanong ko duso irogon ka daw nga no koriko Timothy pinoporiko tirogon da lapuran nuka hingga taden no kad kinarahingan minuhatam minsarili pemagunan kasyo nakita nuy Ayub kasyo nakita hi kasyo kadirogon hi nakita nuy Alfred Golimas sekira dan Elda Alfred Noraitan nakita nuy siyo nakita ko siya di nga yahay ngay ibo nakita ko siya di nga yodit susuay pinakayaan di siya hoy to palad dat yan din na lapuran ngi nailan dati dat ay Ayub popom ogirot to kumakinarahingan nga no kadirogon ay kada pagi may tamang ay nga ingkaka no motisyo ka iri na dit kakinarahingan may ikuasa no isyo nga kada pondo ngo igitay tinan kada po kamao at tinan di siyo ka hiri na dit santa bidit it gompion pipiarawon it tangawlun di it susuhuon bahkan it tanganak nga nangapatay it inopadihit pipiarawon tayam-tayam netulun rumpako wokon karikat kagulapuran ogiro ti Ayub ogiro ti kasarisyo iyo ho no po saraw ko ay lahid ako na natatakot saraw ko tiyo ho to ay dati na pagyatid kapurimanan dati na pod itiyadit ponipong
da pengintirungan da kinorohingan nga nuno kahaharan okon no pakakahaharan nga iti kalidasan, kasihatan. Jadi tapatid iya dihit irine o kita dirogon di bo kahaharan kopaguluh harta benda piarawon i tayam-tayam i kuli-kuli te kahamba di sio i susuhuon i tanganak ilo mo tigalat kahaharan ilo harta nga ibigay pensuangay tanganak intan no po dati ayuwam ay say pisuayan irine kapagulo do kita rogon may pagi kada pagi pagaway alangan no mangintiro nga tokom ay ingkaka na mati ayo buka iri ko yo po nakawaya lo di ayuwam edit ingkaka ingkaka taka nakanta yatit tiyoy jatuh miskin yolo nakapi kamo da jatuh miskin bankrupt nabingkarap ano pa dati bay no hom ogumo i harta da suway ano mi lomomolon dahil beng lah irino pasal na pamad kahaharanam kaya po ogumo po nga adi po da pitoron tu i komondo bankruptcy paingkukurod iyo kayo sekirad karay ti lo kahaharan ang taga kokorita ongo rumbak walay ongo sorob tanganak ay sonolu mikaruhang po ay so napakayan owlaw napakantod kawaya kapit tilo soroku nga iyalo pinawayaan nga awesome ay sito pailanggoy no korikot pailanggoy gumulit kumaki norohingan bugi kinorohingan minna kinorohingan mangano karayaw kinorohingan kasyo nga ikumaduo kapagulo no pa nga kahaharan iyati nga iya di no hit kaubasan dati dot ay ipamurangadan dati iti kahaharan kumaduo kalidasan sambayang dati nga kalidasani kamunupod harta benda magindalan toko makiano tokod pangintirungan barakatay na ti karitas sakayon dahay milod kapanaweham kaguli kago paingkano giti kalidasan dahay moid asimbayan dat magindalan dat saninarot tadaw bayno jadi kito hikadaw lorogon kaduo kalidasan ayah putut ta YouTube purna tu asa namat jadi pengkuradi wah bos no kinrahingan kumadirogon Isuangga Ayub 2 ayat ke-6 boros sa kinarahingan kumadirogon nah isyo isuangga kuasa nu hanya sayangkan nyawanya nudiratil litang Pinay komoyan na pumatilo nga milay ti mamatay lorogon nilo hanya sayangkan nyawanya komono po okon na po ko korohian do kinorohingan okon na po ko izin kabanaran do kinorohingan nam ilorogon nga hari kuasa mamatay pengkukura to kon imod do si tamburyo
tuk modasi na patamburiyohom, mangigit ka na pamutos si kalam ana opuri manandat papahay manurugi pamarisan boh sekira karita tok ano opuri manan no mamansok kimiak itu mau irinde momosed kadungur nanda karita hirin nanda harinda ohalu haro isoot ay koyon haro isa talun-alun dahitid komanda tulundat ay karas itu di sana haro na pa nakakita status ko WhatsApp di kasuamom irin ay komanda tangolundat karas karas kinainan ka dahiri sekira tumalib ko nga magina magasingudat haro na magisusuway kasingudan na tumalib bahiri ka no kadid paulian na pa sumanum hiri nagi sasabuan hiri nagi tundarangon dad nakarikat andre kanda da karikat iwalay nga sumabu di helo kam hiri nagi tundarangon da sumabu ay kundo kailan paingkuro kapay kayanan idi nga harani tambalut tawagod no kaindi sani karitasyan diri no kadungur barasa pa di tambalut nga susuway mo ti hilod di umbal pagi kasuabon ito nga pukul 5, pukul 4 susuway mo ti kasingudan da hilod sumalat kad isyo nga iya di pa hilod di asaru asaru no mudorong ka sumabud diri ay matugadi pasingudan dat sumabu hatamodan ay kumbala insan dat minsuswab pukul 5 kasuabon talib di karuhang gira nga kokito na hadit lopung ko taniba irado gakod o iradi mineral o iradti ani itangani ba no pamungaran da kod aku di kaila dandusun da ngaran di nga harohi karait tiwoy-woy ka ilapunggot angani badi bo angko ratulu hari karait tiwoy-woy damurut ta pamungaran nga mariwi mariwi paniba baka mondi bo nga tiwoy-woy no kumbala ko korong la oy laan to ka nagyarid alo kat gari mamanaw bo alo yung manaw tiyo nalo tali biha di karuhanggat jam kalimot minsusuwab ay ditulanut ditulanut sihisiat tulanut wah ngonilo ano kamu kada kasyo ngambo harak karung ko diri karita ay ngoyen dadi lay paswangan da karung kada pakanani ditasuk pakanan ditasuk kon di ka SD tasuk pakanan da tulanut ay tagal bah talib ba di hay misarita osa-osado na di nga ay ngoyon irin kababasog ay ngoyon ni diri kapoguli ay kago osado poguli ay kago hingga po di minalu nakatalib ay lapong nakatalib ay mariwid di talon-alon dat osado nagyadi haro na kantot 200 meter ko 300 meter na tangkus dahil napadaw di karita di kasaraw ko nagumuli-guli kago minay pakilapong hingga pa di minalo ay iri nakaguhot no di tadi kababasog jadi ino pa di
Tanan dati dilo nga harotit kantakan-kantakan dot isuang kakoposian dati karay iti kalidasan iti no kopyo komun do kalidasanut ay okon no po kakahaharan iti kalidasan. Okay? Okitod agayo ho tomodon kapurimanan do isuang do kapasian dati. Kadaan di do ko sarahay tulanut to nakatalib pa diri ano hino. Okay? Oraitan no podit ilo komoyon dot it hanya sayangkan nyawanya komun no po nga inapohit kapatay dati did sumo kapatay ti tangolon nga modas sih bo. Tok okodaw mo ti kayo non dahilo karas itu di sana kan po iri nandod. Iho di nga karangaw ko ti di nga suwayan di purimanan bo. Tumalib ko di nga yun dit. Susuway di nakaylo kot di. Nga ako ni banda ko modasih kapiyo bo. Nudi podasih. Nga ay may ano kung di kayo nandot ay asaru-saru na tumalibot min susuwam. Kano tulanut, tamuning, hiri nga, hiri natataliban dito nga suwang talon haron no hitintukad-tukad. It harimau tongkoro, itintungaw-tungaw. Eh? Jadi kada nagisambot ikagugun talaw dati irihin dahit agayo kabungahan umadatid isuanggot kalidasan. Modosih nondo nga hiri nondo tok manangkus kadulud ano purimanan no kadulud maharaha dulud ano purimanan bo. Oruan no modosih. Yeah. Jadi hanya sayangkan nyawanya. Hirih no di dot rikoto no di dirogon ni Ayub neisio posokito dot bara panasakit to kulit otong gini kasingudan mantad depot ditilapap gisam mahiti tuluh. Hiri no ti Ayubot minedi paganud ay sakapi nga baling man takon po borosod imila pangukot iri na di pangukot ti siyo gisambot pairikaw di siya dirid pintangan di tong tao abu orotian kuno pala kumunda abu nga itaw ulam nudi kamon nila abu hila dila nga sekira na pod imon suduh takon idampuran haroy tigan dahit tahun kanu po nga ita itom tahu kanu po nga ita purak kanu pod suang talon megal kapalanok ngonu ko di tahu to so nang pumanguli hulo untuk kitaw kakitanan kuno po dahalam nakura to kukutan di siya akatol akatol kuha ano na po da tao nga misahap opo di-podi kahan tagayan dat onta kilo tao hilo irindad asosa ng kapupurimanan kukutan ganda nga adalah nando nga orwol misway nando dikurap to ikurap kukutan tokay iri na komanda tulun dat sinta pamakurap makin digaru makin sadap nga ila na po ay ilat kasingudan bau busuk haro isa kaswayan ko ti mangukot ba intangan pagi do ko yung mangukot akon pod kanto purimanan sumono
nga hari iso kasuayan saira na pod kita ku tim na purimananku berusaha aku na kawonsoy miagal ko harohi anu itamodan.com kita sumono kasyad mangungkod da talinga. Nah, iya deh haret kad mangungkod ta itim kaman ulun nakureftungan singuda mangungkod talinga singudan ti la mangungkod pakilak singudan. Kadana kadana tiad di lagi kada pun da silaan na mana samo di makan lagi dondo. Jadi kukuton akatol araba-arabana katu tahu podi-podi tumbal ko di komun belum nuna hula-huli di tangang anak pod ay harohi komoyon dot dompul kayu dompul ni matu iyon na di sorry maro hire nga ako pi otoron ng iti tanganak kot ay kombol utandahay tok kuno mo pinsalakoy ka kuno mo indakod tok iti matudi kati tanganak ngay pinsalakoy di komun da dompul dahiri nagya pinangangatan umbal mo ti did kumatol mo ti di tinan kumombob kukuton nu kaka nga hiti na kago takatol kakukuti hiti na takatol uli no mo ti di walay ponso nga katalan kasari gisom di mo ipagano dilusong idi lusong akatol kuha ano dilusong podos-podos nga tagak-tagak ganit takatol mo. Jadi iya dipikikiran ilo kan tadi lo kukut-kukuton kukuan naman tu tahu podos-podos nga ay madi lumingos mo ginotong nga ikaruhang isyo nga ay napasan apasan namatudid mangudas ako apasan santinan na udasan mo ginotong po di kago tokoy ikaw mo yan dat ikaguak silob ay ako nako silob koilob kanto kamun na po nga muntok do kayo hit labi-labi pendetit sanging karajad it tumaguang itit kitong porurur tokoy ay mayaan kuno do kayo hoy kuno kasapet yo yo ko itong dakutur tay ko it nurid di itong nos tay ko inoso agad jian hinawalay hari no nga suhat iyo ko mamalana oy iti nakanto kakuan iti di nasilit tong dakutur to kasapot yun di jadi iayub na polo nga naborosat ogirat mo ti siyo ogirat at kumakin orahingan nga saira no pod nimbulayan iti sinuratan no panambarasan dati noritandet ogirat ti siyo nga ni mako komoyondet nakatutun okon ikon nakoing gamut nakoing tutun okon ko haro kamilaan di siya agayo umad kinorohingan hingga maya dot pinagokunan di siya isiya na po nga kamilaan na po siya kumakinorohingan nga harohot kompokon
okon ko kailo, okon ko katutun ngai, okon ko no sinondot ngai i komilaan di sio. Ko kita nan pom isio no potinga mogindalan mempai kinorohingan do soninaru ko posin di sio, om milo dati silihon dot iso ot ay pomitanan do kogiratan do iman daw, om halip yang gading ay kan posio hom okoni ko ralom harohot kompokon haro limit haro batas di komilaan di sio kumakin rohingan. Nga nakawaya isyo kenggoritan natagakan no konunununuay natagakan do tanak do hopod om okon ko iri no hit ay kenggoritan idi nga isyo nagi kadaw nga narikatan do panasakit. Subuh-subuh pom narikatan do temporurwol kataga kayo pakagu isyo dat sokodung mentad di karuhang daw. Om haro no dadi kaum bolutan do minay kakap isyo minay ompuya di sio nga ay naray tanda ina pa it kaum bolutan di siya dia magisusuay na gidi pandapat dia lot ay sigog kay di hari mo tidihot kontok dia om kumakin rohinganin dot tu iyon do dihot kinatutukan nu ka nam iho gya nga iya di tasaro ko iya di tasaro ko sekirad iho harohitid ay kontok kot dari ko kainggoritan kanunu nga gul no pod osoro nga ay haro natika kontok itid ito guangan kinorohingan ka haro tambalut tot ay kita panasakit nga tokom miampay dit mong karingawi kanto nga monopoti mo ay madi haroti igiton nundohoy iri ni tasaraw ay madi harot po pay ngopi-ngopi nundo ka haro ni tambalut tot binarag go korita nga tomod-tomodon pid nga monopoti mo ay haro kanto babasan nundo haro muti kanto babasan nundo kangkos yo. Jadi ilet ka tambalut ti siya nga ato ko insalawon dat sebagai tulun nga haron begitu soroti di bo haro hit handaman na monopoti kapiyo wokon monopoti mangku kapiyo topot-topot kapiyo haro hi kapiyo hit pinasisip-sisip itapon natutudan sakira daram tokoy umbalan na kamad papatamo iri mo ti wayaan di rogon idityo di nga mano pa di dati intangay katilambuson kinasunsudan dit ay kapasian di Ayub mila dati ukaban dat iswanggot Ayubi kompokon isuang pasal katalun hapon damualu gisom bokoy on id kompokon no padi dipinagi baras-barasan dia di nga kinorahingan no pom okon kamanahakot ay nunu kontok maya ditit kininggaritan di Ayub nga pinapatumboyo isiyo kinorahingan no po nga it minamarun om isiyo nagi kadaw it payingigit tanunu no po do ilongon daw ilongon da kinorahingan man no padadi ko piyahom i Ayub no po miampay dat ay osonong milay siyad sumondi mantad dat kapintaron no pantamangan da kinorahingan nga napurimanan di siya dat isiya no pohom i kamuyan dat okoro ay siya koilo ka da isa isiyo
Nga ino po hit lobi po nakarati isyo dat hingga hilobi ko sanong karait at isay kinurahingan idi. Kinurahingan no po patilambus at ay papohondom dati pengkukuro nangkut pengitanan do kuasa di siyo milay siyo katumbayaan toko miyampay do lisi daw moydad iati no po nga koiloh toko dot kinurahingan no po nga imila dati katumbayaan. Pangalimpupos ditit pelajaran dati pengkuroh toko dia titi. Hari nangkud iyo kayo no po no korongo no karay ta kinurahingan tay ko hari nangkud iyo ko no po nga otopot kapyo katutun da kinurahingan dit katumbayaan do kayo. Ilo mo tidi paguhatan do tagayo hilo. Topot tu di kapyo. Sekira no pamiagal ko itimi karuhang topot tu di kapyo no katutun to kono di karuhang dati. Yo koy pamadi kan. Seran ay bulayan ko piyo kaboboyon nga yondo ko piyo koy pamadi kan to kago. Karuhang ngagi nga iti nagitulon sa pitulon nga to kom apangkal to kono mangintutun mangilo. Nga ay balay mangilo bo. Sekira no pod niagal ko tambalut. Iyo kayo hihino ngay sadu da sanging karaja. Nawayaan da kayo karay tatambalut. Sayra no pod mo ito ka paghihubot pang karajawon haratambalut maniwa da walay bah isa o walay saray sando bilik isa ina da ko kailang mangimuha walay tambalot do kayo impiro mangimuha walay iya impiro kaya mangimuha walay ay matudi kombal mantad ko pagiuhupani walay isa ina da ko aparu dat may papatam rinawas on dia hilo no atutunan ni tambalut sangadaw do to daw ay buak kita bo umbalo no ang sambulan 2 tulan santaon ay lano no garuk po nga orongaw nakan nga ay lano nunuhot korohyan ng mga kan gobulan po tayo siyo godopon po tayo siyo nga pengkukurat ako kumakin rohingan iti numoti katangaban dati dat sebagai ay panano da kinarahingan timpubay no mangirad iti tongo mositar iti tongo ketua gereja pemimpin gereja iati imolohing kumalatanganak yoho nga asaru ako'y mamusarod sangkuro namadi ay lani la karuhang kulod karita kinarahingan katasoro iho pia sendiri nga muhot ako na bom sakir na po dahara ka monda ujian itim ako'y kalulusat saraw ko hara na po ujian nam iya dita ako'y kalulusat karay titit mintutun na kinarahingan kulo kam ako'y kai pengkura kaya kayo abulin dad imin samputul abuli kan tidak ikut susunan ka umbalay da kam to kung minsan putol ko piyo hindo hari manguhot bah 12 murid Yesus may borito ka iri nga ay piro no oy lan to ko
Haro naging mo tigay kanta kandat mantad ko koylo aralom o gumo kailan datid abalajaran datid karay ti hugama tokom hiri nagindad sumimpang tumangkiad mantad do katumbayaan. O gumo ilan no pasala kitab mungkin dat memang nga nakakawasa gya sikul sairan orikoti kamoyan dat perbincangan kul sabat tok ano mo ti alala ano magakun tuno kasikul gya kakiran ano magakun nga inapadahi korohian toko saira kakawasat kamilaan dati right ko pinsingilan dat kumakin orahingan o gumuoy lano iri nagidahit mga hak tay ko manudok magitudok-tudok to kadogya nga muntak dati iti tanganak lobi pundad iti kamulakan dating pubay no kada to ko anua iti lesendo no susud isu ang keluarga Adventist dot iso o pawayaan dot amu belajar boros sa kinarahingan. Dam sangkay na ay bo. Kadi monopot. Sangkay na ay nga sarohon na dati itinopot ay kay sisan dati kumakinarahingan nga son daw no ba ti man ko piyo po. Iyo kayo iyo ho. Masing-masing tako natid tapot ko piyo. Itinopon na kapag yampayan natin iyatiham iso po pagirupan iso it kapag iruruman toko kapag iruruban nga right na po ko ay kamilaanom kay sisan dati kumakinorahinganom intangan to no po tatap nundad iyati iya no iho no hom kinorahingan iya no hom kinorahingan at ay miloylo sangkuro no kapihot kaintutunan dati kumadi katumbayaan dati sangkuro no katutunan no sa kiromyagal ko YB sangkuro no kailaan no kumadi siyo gisombo atumbayaan ko siyo gisombot manu pangkaw isyod o silih dat wakil no atumbayaan ka no po siya pangkawan lah at tumbayaan ta kuno pagkinorhengan sangkuro no hot kamilaan dati gisombot aharap alansan at tumbayaan to ko kumakinorhengan sa kira no pod ato ko tumbayaan no di mandat lumansan kayo at tumbayaan nga ino pa yung masalah to ko tinga at tumbayaan to ko nga ay marap kumadis yo bagal no at tumbayaan. Right na po ko lumansan, tumanud, makinongaw, di po boros panuhuan, ay say di ginaw numiyagalid di. Kadi papangan ako kagumuan mo ti at ay kagumuan iti anggota gereja dati iya di bay na bo. Kadi papanganak. Ibagal na katutun ka di Jesus kam okay lo ka nga right na po ko tumanud papaindalan dit panuhuanom nukad di boras sa kagumuan kebenaran tetap kebenaran ka jadi sa ikomenda kaylo no nga ay ino po di hipononudan adi orikot adi kaindalan dahiri. Jadi iso otuhot to agayo kumadati dato tuang diti hari nang kud topot toko dat katutun disyo di katumbayaan dati. Tisam tisa dati nga tumbayaan ko dat
milot kay manipong milohim mangilo sakirot iya panganakan did nimbulan di tatuang bayno nga iri nagi isa pamalahawan tokom ay haron ti pamadi keperluan ti tumbungag to kadi mantadet ay kapurimanan di asimbayan topot no pod mintutun to kinarahingan umbalan no datid ay popondar popombangan na kaisisan hubungan pribadi dati kuma kinarahingan. Wah, puji Tuhan tu yadit kasano ang piramutan dati gisam na pupusan. Haron na pakasari kon tabon dati tid sayrad mumbal tokod min somok kuma kinarahingan mintutun to kuma kinarahingan iyo kayuhit kiginawo nagid mumbalot mongilo isay na kukut kinarahingan teko iyo ko idada mutet minsingilo belajar Alkitab batimpu bayno nga kada no dati pologoso irogondet moy pangimbayat may pagompuong pemusarahan dati bismo ay ato kondo haro hokot tilambuson ano po tilambusot mongilo right ko isay kinarahingan paing kukuro haginayo lisi daw umadati. Esoko ira sinanong kadang ketong Yesus bersambihon. Lumisisa ta kad isong samayang. Kinarahingan asundo isong kerjaan sorga kung sikaw da tatuang diti. Insan pa kagudot nembulayan panambarasan na karait kaintutunan dahay kumakinarahingan. Alansan nihay dahara kasariot panguhupan no kumadahay sera da mumbal nihay tumilambusot ay minsingilo mangilo belajar boras-boras no nga tumbay nihay irogon nga ako ni ko popologos dahay nga mantad panguhupan nuhom nununo po'y pagumbalan norogon nga ano dahay manalibamban. Sumambayang hay montok kot kombolutan tulun-tulun dit timpu dadendo dadamo tami mumbal mangilo dat isay nang kuot kinarahingan ginayo dali sidaw maylo hako gisambot ay ada haro kuasa-kuasa di rogon dat moy panumpalid diolo gisambo o giratiolo menerima dia sebagai gampamasi diolo. Tatong nubay no kung sikaw to tamangan no yahay suwab posik yahay miyampay kalidasan datinan no poti lambusat buru-buruan dahay man kita daw. Tinasambayang dahay so ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati itong bay no dadamot dati iswanggat pinagambolutan dito no siyaw da sakiranad harohit nakapigis sa ginawo inakasindol na ginawo inakarol na ginawo to ay sana na paringa mantadid kalamukan ko ay danda kopid iswang ko ginawo bahin ako po sanongon dati nipi dati tatuang bay no lumisan na nipi isang bo opasikin do nga anda ang arurolat tang karyos